Xabaringiz bor, Oktagon ligasida Shahzod Uzoqovning ozarbayjonlik sportchiga qarshi debyut jangi o'tkazildi. Afsuski, Ozarbayjon vakili Muhammadali Nurusov hamyurtimiz Shahzod Uzoqovni birinchi raunddayoq texnik nokautga uchratdi. Shahzod Uzoqov ushbu holatni quyidagicha izohladi. Шахзод, все эти люди ждут твоих слов. Assalomu alaykum O'zbekiston. Men uchun kelganlar bor. Sizlardan kechirim so'rayman. Men bitta narsani aytamanki, u faqatgina stolga ishlayman degandi. Menga kurash yo'q, parter yo'q. Uni yaxshi bilasizlar. Men faqat Muaytayga kickboks urish o'rgan bo'laman. Sizlarni hammalaringizni yaxshi ko'raman, yaxshi ko'rib qolaman. Men bu yutqazishim hech narsa emas. 3-4 marta bu hayotga juda qattiq yutqazganman. Mana shunday inshaalloh ketaveraman. Sizlarni yana bir xursand qilaman. Meni kechiringlar faqat. Qozog'istonlik yana bir sportchi Erkabulan Toktarning Shahzod Uzoqov jangiga o'z reaksiyasini bildirdi. U o'z fikri davomida bu umuman mening darajamda emas-ku deya izoh beradi. Tursa tur kerak, tur. Oy. Ne bo'ldi now endi? Na mishokka o'tib qoldi now. O'tuv kerak edi, gol, o'tuv kerak edi. Сөйтіп ikamiz төбелесуіміз kerak edi. Now nima now? Bunaqani o'tib qoldim. Birinchi rauнд. Досрочно, добивание. Тұру керек қой, тұру керек, дайындау керек. ММА-мен дайындау керек. ММА ғой, бұл сан кулачка емес. Мен өткен бұдан. Бұндай нәрсенің бәрінен өткен. Сен енді өтіп жатсың. Еще маған қоймақшысыңдар. Бәрің жабылып, голдпен шығу керексің. Мынау ұтып қалды, мен қалай шығамын? Мынау вообще уровень емес қой маған. Мен бұны езіп жіберемін ғой, қарашы мына не істейді мына. Ашина арқасына мініп алып та ұрып тастайды. Күрес алмай дегенсің өзіне көр. Мен өткен бұдан. Күресу керек, күрес білу керек. Бұлай шыға салға болмайды. Бұлай шығатын болсаң, таяқ жейсің мен голд. Маған қойып жатыр енді Өзбекстан халқы. Голдпен шығармаңдар мен. Голд таяқ жейді. Мына деңгейімен голд таяқ жейді. Дайындық керек голдқа. Хорошо, что мына бойды өткізіп алды. Қазір мен ит болып таяқ жейтін еді. Мынау не мынау?